warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikasih echo, kasih noli efeknya. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyaikh, para zatis, seluruh sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama yang hadir di tengah-tengah kita, Ketua MWC NU Kecamatan 2 Pitue dan juga Pituriase. Ya, alhamdulillah malam ini angka kita pasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara yakni Isra wal Mi'raj, peringatan. Angka tema naka panitiata sebenarnya adalah spiritualitas. Jadi ya komakadaki spiritualitas sebenarnya adalah hakikat pesan agama yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj menurut dua telu taupan ritata andri korota. Jadi apa hanganna taupan ritai rilalanna peristiwana Isra dan Mi'raj. Dia nama gampang ya tema yang rajin-rajin. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah di dalamnya. Jadi pertama maka dayero meraja epabu degaga Nabi mengalami dua peristiwa sekaligus. Rilainai Nabi tak selain Isra juga Mi'raj. Angkamu tu Nabi ipalalampen Nabi Musa cuma diisrakan. Angka Nabi cuma dimi'rajkan itu Nabi Isa. Layak kabami menrek loko langi deni palalampen. Jadi itu Nabi Isa langsung miyakal loko langit kedua. Itu Mi'raj. Cuma demi nadapi Sidratil Muntaha. Ya tahu si Nabi Musa ipalalampen ke negeri Madian. Cinampak minola lalangnya di negara Nasiwani tapi jaraknya itu jauh sekali. Jadi angka Nabi lagi serakan tapi dia Mi'raj. Angka to Nabi Mi'raj tapi tidak Isra. Tapi Nabi tak dua-duana. Dari Masjidil Haram kemudian ke Madinah, nappa matarru lau Bukit Tursina, nappa ibawa lau Baital Lahmi, nappa ibatamu ke Masjidil Aqsa, nappa menre aku lagi. Jadi itu Nabi tak ipalalang dena lempu. Bukan dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa deh. Polok ke Masjidil Haram nappa ibawa lau Madinah. Oko mani Madinah din suruh masampaja dun raka ngoko malaikat Jibril. Pure mak beresalan Nabi tak gilingi makutana he Jibril. Onro ngaga ya onroi masampajang yang makadai malaikat Jibril. Ini adalah Madinah. Oko komatu malaikat dapur Muhammad. Setelah itu makadai Jibril to ilanjuk kangi perjalanannya. Itu menggunakan kendaraan borak. Kin ribawa. Laibawa loko Gunung Sinai.
Bukit Tursina isuro Nabi ta masampajang. Selesai masampajang Nabi ta napa makutana. Onro ngage Jibril. Maka dia malaikat Jibril ukuni Nabi Musa sifat bicara langsung si bapa Allah Ta'ala. Onron na Nabi Musa sifat bicara po Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Pura yaro pataru si Nabi ta. Naliwang ni Masjidil Aqsa. Dia nalipang maliwasisang ni. Ke-11 salatan Masjidil Aqsa angka onrong ukuriasa Baitul Lahmi Bethlehem. Ukuni risuru Nabi ta masampajang selesai masampajang don rakang mak beresala pura beresala Nabi ta makutane kada onrong age Jibril. Maka dia malaikat Jibril di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Onronna Nabi Isa jaji. Pura yero ipataman ko Masjidil Aqsa iparewa ipemang. Masuklah ke Masjidil Aqsa Nabi ta isuru masampajang. Tapi sininna makmunna alena naman cajimang. Makmumnya itu adalah seluruh nabi dan rasul. Ia naruh isyarat maka dan nabi ta itu adalah pemimpin para nabi dan juga sekaligus imannya para nabi dan rasul. Jadi 20 pa nabi macu mancaji imam, 20 talu tomate. Iya. Pak tau mati mana Nabi Adam mati, Nabi Musa mati. Maka terus dikongkai mana tau mati makmunna. Itu. Nabi taruh mancajima. Iya tau napasa pa. Maka da iya tu sampajangi angka memen ni riolo de na panang meraja Nabi ta. Nah sabaka masampajami menguku Madinah, masampajatu ku Masjidil Aqsa mancajima. Masampajatu ku Baitul Lahmi. Berarti kami mana sampaja kan? Nabi Musa kan masampajang, Nabi Zakaria kan masampajang. Justru kan maka de koya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang kelala na mihrabna. Nilaudo loripun naga. Maryam masampajang. Nabi Isa ketika ditanya agak nasang, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan zakat dan sholat. Ia perintah memang disampajangi. Jadi itu sampajangnya Pak Bu. Tanya apa kasih baru. Jadi aja tak kada ia menenang ke sampaja boleh menimam meraja Nabi tadi nama sampaja memang ni Nabi ta waktu ni palalang. Lepang ko Madinah mas sampaja, lepang ko Baitul Lahmi mas sampaja. Ya makira. Jadi ia ro sampajangnya angka memang ni tanya apa kasih baru. Napai mengutus Nabi pong Allah Ta'ala Nabi Adam yang kami mana sampajanna. Cuma iya ro sampajanna nabi-nabi mak diolo mak dupa-dupa patarona atau pandrita. Angka makada angka masikiri mi bawang, angka tau makada monro mi mapangolo tina lori pong Allah Ta'ala, angka tau makada suju mi lori ponge, angka tau makada sikiri ni mega rupana. Iya tau na ro ampai makada iya tu mana nabi-nabi Isa masampaja lori ponna. Tattomi mangolo napa makbere puji-pujian ia to naro pasabaran na Nasarani itu Kristenge makelo niko manatalita makelo de nasuju. Jadi ia naro rupa-rupan naro sampajana Nabi mak dioloi bahkan angka pura uruntu hilalan nasi dia kita pura to na rampe andre gurutta kiai Haji Abdul Muin Yusuf kali sidendreng maka dah sinin na itu sampajangnya sitongan na natarimay na bita rupa-rupan na mimato sampajan na nabi nilaw. Jadi itu di sampajat tangkamanan ni pasipulo sampajan na nabi. Yan na tunah kada sampajan subuh sampajan na Nabi Adam, sampajan loroy sampajan na Nabi Ibrahim, sampajan asara sampajan na Nabi Nuh, sampajan mangaribi sampajan na Nabi Isa, sampajan Isa sampajan na Nabi Musa. Jadi yang kami nih. Kemudian magi pe nang kasujuk rokok iya ro malaika eta si dia tingkat langi padahal bate nama sompah. Ia langi pamulangi tatto mi masompa si pamula ipancaji ro malaika itu li tatto mi si tatto nama kasih lori puangi. Ina de nang kana rokok kama pilino na papaja. Ia tosuk ko langi kedua itu li rokok tosi. Iya na tu ampai pitu gerakan salat nasabak pitu to langi nola nabitta non rilepa. Jadi makanya nang kasampaja cukup iban na cengatannya sampajang itu ape jepum ni. Pangkat tu tahu makanya sampaja ku cica mi cukup cica cengan aja tahu pusan itu.
Kuda memang ni. Ya pak telu paring ngerang baca gerakan. Gerakanna polukui asumpana malaikat baca angka dialog engka tahu memang permohonannya langsung Rasulullah. Ia ko paring ngerangi kang asik dia na atay si babun na. Iya ko malampe ibaca ta ko to masampajang may gato palanna. Tapi iya ko makanja iparing ngerata ko to masampajang baru batu ahlak. Iya ko makanja igarakata wa ditu madisi watak kalewi. Jadi itu gunana, ya nang kapasampaja pacecer pasampaja makalasi pasampaja tuli magala mapangewang mi suruh pakanjaki peringaranna itu. Tanya baca nama masalah peringaranna. Apa iya nama kanja mau peringaranna ko masampajang husuk naruba ahlak na mancaji madeci. Ya nang kapasampajang de gagalau gimpe materru atau masampajang mato damu makalicua mi itu. Dia nalisari peringarang. Na di apo napita ya peringarang. Dia napita. Nama dupa-dupa tahu angka tahu macam baca tapi dia macam meringarang. Angka tahu macam meringarang tapi makundru-kundru baca. Iya angka. Tapi angka mana tuh kekurangan na? Oki baca salah masalah tuh. Peringarangnya salah masalah tuh. Gerakannya salah masalah tuh. Apa maka nabi ta angka tupanga kami na makalasi. Maka dia sabak kira na. Maka dia nabi tenang katau minau di dalam sampajang ina tupanga kami na makalasi. Jadi pelolak kami na maja. Ito minau dalam sampajang. Maka dia sabak angka kami ito minau ko sampajang ya Rasul. Maka nabi tangkah. Yan ang katau rokok sujuk dia na lampu laka. Nanya na tupanga kami na makalasi. Iya na tu nak kada riwayat ko riwayat itu maka dia ko nabi terroko ya ko roko nabi taye na to mala kaca ni tariway ni patada ngoko lakka na dia na tak bolo parti malam po apa kapa mak jeko ya na tupanga itu kere jadi perlu kematika na angkatau kita tahu dia na roko maka licuai maliwang ulun na layawa na pamataru di mana loko luruna di na roko itu makalichua mi apa ia sanger roko si lempu iponcing elaka ia na liwa layawa tanya roko asannya itu makalichua mani kamu kira iya di na pada makun raye maka demi mati ko hadesa mariawa icet de ulun na nautuna iya tapi lari laulalang ilimanna dia na lo saliwang. Namo tu kata direk na makun rayet tamatui liman na dia na rangkal lo saliwang. Aro anewe tomi tu makalawat dino la bembe palawangan na kalepa. Ko suju inabita makoto. Wat ditono la bembe palawangan na bembe betungan na tak buka dia na lari laulalang. Makun rayet tu si balikan na tamamanang. Suju imak roko imakun rayet tu tamatoi. Suju imakun rayet tu de to nasu lari tamatoi. Makiro. Yo porone be masumanang ni kata berei taraka isikuna roko imatu makoto masuto cek de isikuna cuma aja menyipah kohai pak telepon itu ingat nateo kolimata susah menitu yakibua jadi makiro angka hikmana ia makun reye ko nakka ilimana ko kata berei nasi lempu mo salengka nasi bawa capak jarinna de to tu nataraka iya lengan bajunya. Apakah pamali wangilayase napita ya pergalangan ngemak batal isampajangin na sabata buka auratna. Na yato na tu marepa wampar makun reye rumah salisa pa iya to alonge tanya tu rupa sana. Aurat iya to alonge. Yawana sadangi. Iya nang katau masampajan napita ya to alon na makali panglutai mantasapi batal isampajan. Ananya salisa pa makokoy mega maloga. Jadi tak getel lomonri. Tanu ibu kamagala mo kima balanca ko sopi. Dena marigaga tabuka gare dua kata itu bisa dipakai mukana Syafi'i atau pakai mukana Malaysia. Nanti itu ada karetnya yang maju ke sini. Jadi katu salisa apa dobolo angka metoken na sambungan iya na rolok tutu isadange yolo. Jadi dia na pita iya.
Iya makero tali aja nana yero pulai Surabaya makai soli yang kai sabo-sabo menre ulu tapadan tene mako kedo-kedo batal tu itu sampai jata pak ulu nama kun reye aurat. Iya napita ulu batal yo poko yo moro bulu-bulu nade na mereka agak kalian ni ulu liang bulu-bulu. Ya ku ya roh halusu bulu-bulu sana. Ya na tup kopi teh bulu dek tahu tu na batal bulu cepi bulu ingat bulu mata deh na batal tu. Iya. Jadi kok benerin ya mi ko ulu itu batal nasaba aurat iro. Tani cek de ro salisa pa bu ta perhatikan ni cek de ro. Mas sampajang tanya itarima na sampajangnya mapai mak bilang ngesah yo pero itarima na mak gara-gara mo pa napai asana ya ko de na sakang otomatis menasa de diterima. Maka dawapi ko ni pe ustaz tanan na tutuli sala de na marigaga ko de ni risang tapi ako tisan ni marigaga ni. Yang katoto kanja na tahu bodoh. Iya pak ini risang mana tuh masalah man rasa ki. Itu jadi perlu ki matika ya. Kemudian maka daka ya rona sampai jange katelu to paringerang. Na iya sange paringerang pak pong Allah Taala mato maka tani tunci nanti makanya ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala taatika atau ya musabbital qulubi wal absar sabbit qalbi ala dinika wala taatika. Iya kotomelo mas sampajang ilau mimatik ko pong Allah Taala tilawi supaya napatat ati tarilala paringarangin lauri alena. Napa ni komeki masampajang aja tewa ibalisi. Pak kata tu makada de meka mewa de tuleh kale. Na de kacau jago masampajang ibalisi payak kamin re konro kami namatan re. Dai suruh meni atu suju ko nabi ada na cia suju yang pai ganti asan nama kada iblis. Asa hasil si tongan na itu asan tu sebelumnya. Pemimpin para malaikat. Na de kaga tanah si kamu kolino de na kanon suju. Iko meki mewe itu lekalai. Makanya ko tomelo masampaja tomilo alinru ngalori pong Allah Taala. Pada kong kasumasakang aja nak kada deme ka mewe wadi satakala tapi mandara-darai. Yo buko tapodangi punana makada ketani jo sumu meka lalo de. Ya makiro makko matiti baldisi tilaw yo ko pong Allah Taala supaya de naganggu ki. Yan nanti dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, tabaci kolong surat binas. Tu perlu matenang. Tapi ko imam makanja meto bacaan apa ada mata na bantu ki. Yo pumiko imam pada berung-perung. Mi mace anak-anak makaruka motor makaruka kana lepok na ima desa kana sa dega. Itu yo buko bansana na masigi ta macake to ni ase na magatoni. Tapi kato tu kekurangan na kumani ase pacak karudurat tawi. Na paning kecil di baraka dia na lolongan. Maka na bitta na nigi tau mas sempajang na turungi pusa baraka itu. Nah, de na runtuh biar. Itu hadesa. Mega de na lolongan. Iya. Tapi ang kataw panrita makada iro pusa enamode na tomapal turuto iro ko kami tipuli baraka. Biasa tu tomatanga masampajan na marica bujujilala padahal macake mo hawai. Magay baraka makin nabita na lega iya tu. Iya tu ampai pa oko kita dua aga-aga tu perlu diperhatikan. Iya koto pura masampajang aja tinum. Yang kedua koto pura masikiri aja tinum. Ia mikopura ki masalawa inungi. Itu yang perlu diperhatikan. Biasa ko matarawe tawe na pura mak beda salam na nalas ya. Napalin na si aja. Makadai alena panguluta Imam Nawawi ad Dimashqi iya ko pu matangak ko mas sampajang tat